Kublai baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Mat ki bakong san mentah kesni kilong. Na kendai la, poi kinong de madan sya sekretariat. Shen, ensya yaki trokit mar nalat umsau syamau maram. Mi shwanang ni bat ngin penkre banyaki daga batin ong kokong Jylla. Ban ya kendo ka KSU ya uba pol lendo ban budin halor ka isu migrants. Bat mentang ne pai shi Khubor ki bakham ne. Hadien bala tanda bat jam jai ki jinga perta ki jinga keno bat jinga kedau kti markeliang hapadeng kinong de madan bat kibor ka Shillong Municipal Board. Hakashi tarik Naitung ka kendailat kelas sedang ban wan pai biang syaka jinglong bajai jai. Kinong de madan hagani kasngi haka jingelam jong kakong biolenda pertu kabana kakunhun Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendor Association MGS PHSVA kidalet main sekretariat ban penpau kajing persya ya kajing weng jubor yaki na kandailat kajaka kabakishong de mar man kasngi kakong biolenda pertu kalayat hu hakilat patai Khubor ya kajing thmu jong kajing let jong kani kakanhun sya main sekretariat kalong ban penpau ya kajing persya ya kajing weng jubor yaki na kajaka kamai jakpo na kandailat kala keno ru da kabaong kani kakanhun kawan ha main sekretariat ban dawa ya ka hok long breu ban kamai kaji Hendrai Khubor ka Shillong Municipal Board kila pendon kam da kabor ban weng yaki na kani kajaka Nalor kata kala keno baki bor ka Shillong Municipal Board kim Samla penbena bat betha da ka akor ka burom shwa ban wengeki na khandailat. Ka mempersenap ya kata bat ka kawiru ka kadai ka jingmi ka jingya kelumar bat ngi menin ka jingwan jongki lalong kum kading. Kam dei su ka karukamwan jongki kadai ka bakela mu ban ya penbej bat ngi. Ka jingwan jongki namar ba makihi ki thau ya ka jing kelumar. Ndai bangi thau mangi Namar nilai kembang nado nong kong kit ngiro namar ba dadan kanu meeting ni ada ka siti ban ngi tho da ka siti ngim dia kran mar khmat bat da ka kitin mo andrai maki pada kisu hela da ka to ka mai ka siti ngim yo ya ka ba kinwan wan le jurbor menin bat ka jingle jurbor jong ki menin em ka to ka de ga long bi an kam dei so namar maki ki banang ki bastat em ki klam pentrai hak ya kata ai andai kalau long bi ai namar ba ki kini jurbor ya ka mar ka mata jong si jono dei kadai ka kalong bi ai namar handai ki bon ki long semi ki bakalon bak ki ba suwan ki ki badon like seni handai ki wan ma ki kan kali ban ong ne pani like sen ki suwan bet chustot yang to kamar handai nang to ikelon itu ikong bat dalam kelon tu ikong pada ka ida ni magistrate idai ka kertangan rakit idai jak nong klau idai jak majau han rei I ong no nara bet bat briu ra bat tia rada kaya mensau kaya dep katur kalong dian balai ka ka banang ka baspat balai ka keren gumto balai banang ra bat tia ra ban briu rada ka mensau ka madia dep kadai ka tu adai kalong dian cana mar kadai ka kentai maka kadai kentai itu ikong dai kentai kadai ka pop bat kalong ka pai pikembot reti ya ka anjen ka pamle jenti ya handai namar to kam nilai namar kajing biet jong kamu namar ba ka klem pet ya ka rol ya ka an ala chulong wan chong shit kat nala na kaliang ka municipal ro karu wan jong ki kum to ka wan kum kading kamut katur kadai kalong bian mar tikem bot reti ya ka an nilai ki ba biet tang bahan rai ngitip ya ka an kumno kaan ka pentrai kam kita ingin kita kejini kalau kat nu kita kijai pendriu kijongi kat nu kita kiwi pat kijai pendriu kata tembak namar lada ka sorkar kan ya ban aya kila sendai hangta kan ban tip uno badai namar ngitang ngim tip namar ubiang pat long biang tlang ngim tip lada ka sorkar hi kan ya kum bangyang mangi badai hok Meghalaya unyo ubam dei hok ndai ban yo dala dep sam ya kata kinyak ken sirau ban sek kinu ke badan kinu ke bamdan kahang talong kelong ke babek em dan namar ngancu ongai pi bangat kata em ngamla ban batai namar ba ngada kelima ngaki dan namdan kemamnya tu yang ngaki dan namdan dan namar kani long ka anjen la ka an ke pentri kam sisya dei ka kwa ya ka jing baha jing miat
mangi kinong song snong takamot kanya jakatakaan kabakin ay takalaiten badai hok nong Meghalaya unyo bamdai hok undai unyo kamut hangtagan mantip banteng kanungut kido kanungut kiyo namar ba ngan cuba tay yang ni pangamla te namar kimnya ko yang amo Kinong elam kaseng khasi jantia Raw Material Suppliers Association haga jingelam jung uba Paul Kharbani President kilaya kendo ya uba Preston Tensong sembut Menteri Rangba bapet ya kisurok PWD ban ud ya kejing kordet bakinong nya trok bat kinong khayi kia kendo na kejing khang ya ki kalikit mar ban ya na surok lat umsaw mau maram sha East and West bat West Khasi Hills District. Uba Paul Kharbani ulayat hu hakilat pathai Khubor hakashi tarik Naitung. Baka jingya kendo ya uba Preston kalalong kapasaiso namar usembut Menteri Rangba ulakular ban pelat no shen ya kani kesurok ban ya tang kitrok hendreu syaka kibakit ya kimar kimata. Kinong yalam jongka KJRMSA kilapan pau kajing sngongu ya kesor Khuborjylla lengba uba Preston tensong ubala syashkor ya kijing ur jongki. Hadin kajing pediang sebun keluj mensim jongi Deputy CM ibadi jongka sokar Jylla kajongi ibabaru ya ka home bat jongka piludi habedi bat kani ka surok kabayat kikali nang ni napo mamaram ban kabayat sno ban mi hang thia polat msau ti hakini ki hakajing penjari no jongka government kini ki arbanai ba nom sha shu ban ya kikali nang to tikani kalau wanra kajing kaba bha ya kinong kamai ki bakit di kimar ki jongki nang thi naki badiyat na katuga jaka ti badru ki kali ki habania no nang ni nomorang keneng tikani ka wanra kajing ha kaba kajing lut kelak hamlut ka khambun kajing lut bat sakoi kani ka juk jungi ka bamtala banong ka bahiran ma adu kata-kata kamai kaji ti lang ba kajing yan no nang te kawan ra igini jingye ba teng wat ban besa ya kajing kasem nomla shu tingi sngo ban ai khublei hakani kasi ba menta ha ba I Deputy CM I sa Preston Tengsong hadin bangila karpat bat ngila pensngo I jingye ngil kajing ut kajing nam kajongi kamdei kajongi ka asyan re kadi jong pajba uba bu kali ban yat na katu kajaka kajing ut kajing nam kajongki ba kakta shibun kamai kaji agini gi arbanai ti hadin bangilayo ban karpat ban pensngawi kini jinge baro hakmat jongi sa Preston Tengsong Deputy CM jongi ti menta singi layo Khubor ka ba labnong si menta Khubor ka jingkemen ka Khubor ka ba penkemen ya baro ki ba dei ban ya katu surok kumbaju ong hi kaktien ba surok ka dei budlum ya karoi ka parane kamai kaji khai ka pateng ti ka surok kumbang la kadau mene kalong ba kadi kata ka surok ba penias no ya khai teng ka jongi nang ni kibadai na po west kibaya nang tu ka surok kibanias no ber kani ka boy ti hadin mingilayo bani kendo is Deputy CM nakaliang ka jong I claim da penslam ila shimkhia ya kani ka kam but ka jingkular ka belong sispa person hi ba hakini gi sisngi asngi kan salong kam no ti habe de kani ka benta ngiso banai kajing khublei nak liang jong ka association ya ka sarkar hi broi nang ta khamtami Deputy CM but hangni ngakwaru banai khublei ya I balam prang kharbani ibdi president jong ka H&M central body ibala shimkhia hadin kajing ut kajing nam jungi ka action baila shimkhia ban yakran lam bat bangin yo bani syong mentahi ka janmit hangte badi Deputy CM bangi yo niu so jongka labnong jongka jingkeman ha kamai kaji jongki trok but ya kani ka surok khandiat nakliang jong Deputy CM bila kran hi da basai ba ka jinglat ya kani banlat no bania ji kali nang turo kan debe tangi ki riu tayar kata kadi ka ba ila kran shahi dami te Kajing thumu jongki nong de madan bawan bantur syakmat kerdop ke sekretariat bat kemi lentiru ban yo ban yakran bat menteri sarkar badai kemi ya katanat penroisor ban penpau ya kajing bam sngau tenat halor kajing wan khandra ka Shillong Municipal Board SMB ya kinong de madan ki badon hakandailan kabala jia hakashi tarik Naitung ar hajar arpusan
Hendrai kate kajing temu jongki kala pulom no namar ban nakaliang Khubor Sarkar Kim Samla pensengap satya. Wat hadin bakilawan syong hadu kemat kerdap ke sekretariat rengkat ke perta bandawa ya ke hok. Hendrai hadin ketu kat ni kenta kila pet no nakate kajaka kaba kilayalum namar kajing bam yo benya kendu bat Khubor kiba kikwa benya keren. Nakaliang kakong Jylla rengat advisor jong kinong di Madan. Kalalum ye kinong yelam bat ye kidukot jong kanika kunhun bat kilarai benya syong perkat sanibha. Hadien kata kin sarai benya kun banyo yala ka jong kahok ban kamai kaji katkum kikendon. Hato ongnya man kasni kila betul. Ne kidon kami ka jing kersan kinong di Madan hine ban bet ki bro. Jadi kinong di Madan ki batik ki para majan di hok kinong di Madan di belasong kat tasnem. Badai sisa ibam don dukan ibam don lahat da kumway pat ti kata tahun vending committee kabapura di nakta daw ru baka jingmut dur ban ong bak di bendan 4% kinong nikmat kinong di Madan ba kinong girahim tu ngihap ban le rakabut habal ada dia tay ti nang ta kan kinmi kirai sem habal ay kinong di Madan kila ru ban penbet baya kita kirai nimbat Ndrai lada udan tang uwi ubri ubah le akli ubarai ya karai rum nam batip ban pat ya kata karai lim dan memanjur te kan pois si te sakawai ru piong sepang ketika jakas sepong tu mengaong ai pi kamdan ke dan ben komisi ke Lapura lam dan barai ban hep sepong lam dan barai ban snai ku pi ATA manu ba ai jingbit ki ai kontrak ya nu ban te yik tu ki jus kira long syam ki ru katur kalong be ai nama ba mengingi badan hap PTVC ru sempat jubu ti kot selah lor katu tinggi atai nadu January atai katu ngi ongim lek dalile ru nama pi ru pin dalek pet tu nyui pakam cingan ya kinong syong ne kinong de ne ya kakot kakya ne kamlong kom snar kamlong ka jakar kom kablong dengi ong ba nyata ni ong ton da PI satu serut level station strong ni tre Andrei wat ya ka design ru ngin habis perkat lang nama kinong di Madan kin sungku kata nu kong kambiang ban bu kima tong undon kam ban nasna ti ru untuk belut kut ka pisau pat ba tingi ong bangindon lang ka limtia tu pat ba angkot batukan ti ka ban biang kamdei ban kim yo up jingman don ka no ti de nak ta kada bangin kamtre station room ba ka PTVC ka ada don ka jing kho bakila revoke ya katu mo di katu kamchong ni asu ndai menta naka seng jo dong di Madan ni la menjur ban le chutu sejrong ndai ong ni le haru ndla de tei ba da don toilets de don crash bat kata baro ke ka biang sakawai ru ngin le tang ndla biang le kita ki issuing of certificate of vending menta kadang dak tang ka first phase kampat dak lut kidang don kinong di Madan kiba dei kiba shong shipau aku snam kiba kerteng kalau ami haka tu ka pada kibadan ke dukan yo iklan yo kata ke yo bikin sa kan ni nama badang sedang ada mi cenderung program ni minum la ban ni dikata tanya ni kada pamdi bagi nong di Madan kim songku kata ki menti tang bakwa ban menti ngingi menti bangi kwa bakan yat bika tangkat ta de mentali le mangi ki khat jang ka PTVC ru yang sujungi kim snap maka kira asmi biang la asu Khubor ya kene kakam badada ni dik tak nong song kiba sim koridor ya kene ko an tang bam num dan basim kabu wat ya kene ka an kinong di Madan ru ni de ben pet benia ba num sule tang dep ni tip baki ki an mentaki ong encroachment ki ong congestion kan de ka to ka an ka ba pet halor ki building baki mi sa surok ne baki la tam than ki akak akal air ki akak sini jeng beriu ndan ba trai hok ndan ba pet du kan trai hok ndai mangi kum kita ki seng du kinong di Madan ya kene ka an la dak hapan kum mangala patai men swaru la dangi hapan kdo ki member le jong kimbit men song nama baki la don bun inu than ka yang la jong kdo nim sa bakan sa liang ka an ti de hakani kanong dream hi ba kani ka dinya ki du kan nang teng nama dalai ru nyukwa bakin dilute anita Teng dah kapan song sa abis yang ni ne punya prano nang ni ada kedung kita gila mentakas ni
Layo iki nong di madan na dalam setiap kiawan bansong ni bersak ngari sekretariat banten sekolah ke surjungki. Bakim pun setiai terukom menteri kam deko ya kaan kabadai banten bet iki kam bede bagi nong di madan. Ndrei ki badan haka board kita nong nikmat jongi kim patiawi. Tingin hak simhi ya kata kajinya ki banyak kaan haka rukom kabadai banten snow. But nang ni sakmat min kapen ting ke jing ki jongi namar ka kijing dawa ru ki debit halor kanong rin dukaan ba ka hok ti ni hab elet ban pen kre ban kampung ting ka ni ka jing ki but menta ki bon ki baya suya tap ki dukan ni ha jaka jong ki kamlong safe ki ya jong ki ti na bentam ta ka si ni la ya rai ban ni le yang sukan hang ba kamlong dan kanong jing ja ki mari Andai kandon buka jing kre ban kam I think ya kajing ki hadu kini yo snow ya kajing dawa kajing. Kamu mentah ini? Mentah ki hapan ya lek pet no iki dukan lajong nama ba kami khang dukan ki suya tap deh. Yo ja tiap kita temlong. Kamu punya beteng ya kena kajing ki berwan saya beteng ka ai saya beteng saya penting sapi hang no kum no shano. Apong ini ba Ngan ong ki kan ke institusi beli kal ayat berapa ke seru. The process of claims and objections shawai ki khang kampat sedang mentang idang let bet tang ini bentar bi spesifik bi tang ini bentar tang ini spesifik bentar kan ke round 1 bagi ai ke datang 200 and something taki certificate of vending maka tang ni ong ba buan la alat te ki badai genuine ki badai ban yo iki tang i badai wai dong bela syong aku snam kum noi kan yo certificate of vending itu dengan ong ya ki kami da ka ba ong ba ka kami hasil kaning ile affairs wise so la kalong umtala da mangihat PTVC nila arrive kan long phase wise and kan don ka second list then kan kom le menen umtu kalong bi anyam nama kitu ki bri ki bala ada survey ka bala mi ka list bede ban yo kandang don ka pot kin di chimi ka tu nda ya ki mar ki bishim no tibe no piweng no ta ka jakap kin relocate do pat sedang ban pet Inoyalam jong Khasi Students Union hakashi tarik Naitung kilaya kendo yo menteri ketenat social welfare ba pol lengdo na kabenta banyakran halor ka isu ka barang sateng menta hanigrims. Na kaliang general secretary ka KSU Samla Donald V Thaba ulayat ho ba hakajingakran la menjur ba uba pol unyakran bat ka menteri ka kwat ka khia ka Jylla rengkat Badu Director Kanigrims, kenang bakin ya kendu lang ya Menteri Ketenat Kekwat Kekia, Jong ke Sorkar India. We met Paul Lendo today because we wanted to discuss regarding the crisis in Negrims, the issues that have been put forth by the PSU to the Negrims officials. After the strike in Negrims, the government of Meghalaya steps in and call a meeting upon Negrims and the Khasi Students Union. After a thorough deliberation, it came to the conclusion that the state government along with Negrims will consult with the union ministry along with the health minister of the state. And at the same time also, we have agreed that the PSU and the officials of Naitung are going to meet again to discuss regarding the issues. We have met with the officials of the Negrims and we have sorted out a lot of problems, especially the backlog of the economically weaker section, in which we are able to obtain 2 more seats for the scheduled tribes. But we are still demanding for the recruitment to be kept in abeyance until and unless all the issues of the PSU are being sorted out, especially the 80 to 20 male-female ratio. And after a thorough discussion with Bapol today, we came to the conclusion that Bapol will discuss with the health minister and also with the director of the Negrims so that we can meet with the union minister for health and family welfare so that we can sort out all the demands of the PSU. Badak itu ki Khubor ngelapoi syakapakut terhadap baginda ya syambiang Khublai Shibun.